Рабский захват взяли. Чистачи, события. Амир. Закрашенный карта. Mahmud Hamid punya Safar Wajib Para. Wah, Biasa sudah bersyukur berbau. Allah bersedia banyak selawat melengkap. Dari Istiadat itu terus menerus. Akhirnya ada proses dia ini. Mereka harus wakaf. Itu terus menerus. Мен тегендегі заманда бармамда отырып тұрды. Менен бір ашма болып. Berbau antisatu. Kemudian teruskan. İkinci planda avımızda arkadaşlar ezilen sarılar, Kurban Aframir ve Halil Dinar. İkinci planda sanıldı. Kurban Aframir, Halil Dinar. İkinci planda. Berbau. Dengan istilah musuh sudah sejak publik sini jiwa ini. Kenapa syukur Allah kali ini dia firman Abbas Umar itu